I ćao svima, u ovom tutorialu pokazat ću vam kako da igrate Minecraft preko interneta. Znači, ovo nije baš isto kao Minecraft, ali dobro, ipak je slično, malo liči. Za početak odete na ovaj link, link će biti u deskripciji i odete na ovo prvo. Piše mini clip Minecraft 3D, mini clip play to free Minecraft 3D. Znači sada ovdje sad čekate malo dok se ovo čita. Ja ću stopirati video, znači pauzirat ću. I tako da se vidimo kada ovo završi. I da, evo nas ovdje u ovom Minecraftu. I vidite, nema sve isto kao Minecraft. Ima, evo sad ću nekako tonik. Evo. Ovo sam snimio. Evo pesak. Stone. Evo cobblestone. Evo iron block. Evo obsidian. Voda. Ovo kaktus. Ovo drvo breze. Jungle wood. Drvo breze, jungle wood. Ovdje imamo očno drvo. Ima lišće. Ovo je lišće ovog drveta i ovog. A ovo je od ovog. Ovdje imate travu. Imate cvetove beskonačno. Imate ovako cvet. Imate pečurke i imate ovo crnu pečur. Imate koji to vidite. Imate i ovo, a imate i ovo. Ovdje imate TNT koji ne može zapaliti, znači slučka sam dobro. Onda je blok zira. Furnace, ili zira. Onda imamo mnogo klavera, evo već. Neka lampa, šest koji ne može se otvora. Policijske knjige i sve. Znači vidite, toga nema. I možemo snimati ovo video. Pišem video taj da želite snimati video. Pa ako budu više komentara da snimam, onda ću snimati, ako ne... Ja, možete staviti dva bloka. To vam nisam rekao. I pa ako želite da snimam ovo ili to ste kod toga, ako ne, onda ne pišite komentara. I vidimo se u nekom drugom tutorialu. Ćao!